Phaphama. Mama Phaphama ngizibona ngisesibhedlela. Mangisesibhedlela ngiyazibuza ukuthi kanti ngene njani la esibhedlela. Ngisamangele nami ukuthi ngene njani la esibhedlela. Yebo. So mangisamangele ngizibone nje semphakamile. Angithi umuntu makukhoma ufakwa ama-oxygen. Khona izintambo nje abazifakiwa ama-oxygen nani. Yeah. So ngabona zisuswa lezo ntambo lezo. Nalokho ama-drip engangafakiwe. Yeah. Ngakhulekela abantu. Ngaphuma lapho kuleyo room engangiyo ngayokhulekela abantu esibhedlela ngakhulekela abantu. Ubani okususa ama-drip ngabona nje yaziphumela nje. Mina ngamangala nje after leyo voice engayizwe emafini ukuthi ngiphakathi kwesibhedlela. Ngisamangela ukuthi nisesibhedlela ngizokwenzani. Ngabona kusuka nje lawo ma-drip lawo nama-oxygen. Ngayothandazela abantu. Mangithandazela abantu amanesi athi uvukile lo muntu uvukile ukhoma. Banjalo vele mabavuka ukhoma baba ngathi ingqondo zabo azithathi kahle abakho right kahle. Bangibamba ke bangijova. Bathi angikho right. Kodwa mina bengisakhumbula ukuthi ngithole ithuba lokuvakashela umama ngimbonile ngizwile leya voice ukuthi bithi ungacela konke okuthandayo egameni lami ngizokwenzela. So ngakholwa ukuthi kube kuyinkosi ngoba ibihlezi izwa umkhuleko wami nokukhala kwami ukuthi bengikhalelani umama. So ngoba inkosi yethu ayifuni ukuthi sikhonze abafile. So yaveza lawo mazwi ukuthi mangikholele kuyo. Kwakuchaza ukuthi wayengafuni ukuthi mani ngiyekoneni. Ngithi mama wangishiyelani. uNkulunkulu wayengakuthandi lokho. So nga understand after ukuthi inkosi yayingafuni ngikhalela umama kodwa ngathi ngisalapho esibhedlela. Nga understand konke kwakwenzakala lokho ngikhulekela abantu bangijova umjovo oqala. Ngalala laphana. Sengiyovuka kulomjovo angazi ubusuphelile na. Ngaqhubeka ngabakhulekela abantu esibhedlela. Ngabakhulekela abantu baza amanesi bathi lo akekho stable. Akahlala akekho stable njengomuntu ovuka ukhoma. Bangijova umjovo wesibili. So kulomjovo wesibili abanjovanga kuphela bambopha. Khona ababopha ngakho esibhedlela. Ma ungekho stable bakubopha esibhedlela so ukuthi ube stable. Bakubophelele nje empedeni angazi ngama chain yini ababopha ngayo. Anisakhumbuli kodwa ngamboshwa izandla nenyawo. So ngiboshiwe kanjalo ngijoviwe which means ngilele ngazibona semphaphambili mama Phaphama kwasuka lokhu kuboshwa intambo lezi engamboshwe ngazo zasuka nje impekile ngaqhubeka ngabakhulekela abantu basebeza futhi amanesi bathi kanti lo ubophulwe ubani ngoba ngendlela besimbophe ngayo ubengeke akwazi ukuthi angazibophulula so ubophulwe ubani lo muntu malokho aqhubeka akhulekela abantu uyabona yes bakwata nje amanesi